ready ya. Ready anggur, lemon, anggur, lemon impor, lemon, bir. Bentar, awak promosi bentar ya. Bir, anggur, apa nih? Apa ini namanya? Sangkis, mangga klonal 21, bir, anggur, kesmek, bir, anggur. Apa Bu? Oh, iya. Bentar ya. Berapa duit ini? Oh, itu. Oh ya, tadi 26. Udah 5 lah. Ya, Ya. ya. Ibu 25 aja tuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.